الاخوان الارهابيين. نشوف فضايح، جزء من فضايح الجاسوس مرسي. انا مش عايز حراسه. Continue you are key. لا وشمال كده ولا اعمل اي حاجه كده ولا خش على من هنا ولا اعمل. بس معلش احنا عايزين السلطانيه معلش. He's government, but he's also addressing something else. Just watch very carefully. Hello and قابلت مجموعه من اهل بورسعيد اني نفسي اكلم اهل بورسعيد. انت بتبص في الساعه ليه؟ Civilization versus another one, not against another one. ده انت وصلت يا جدع والله. الف مبروك يا مرسي والله. انا عارف كويس قوي مين بيقول ايه ازاي علشان ايه. انا عايز جمله مفيده. قول لي جمله مفيده عشان افهمك. القمح مش عايز صوامع، القمح مش عايز صوامع تتخزن، القمح عايز صوامع تخزن. القمح مش عايز مكن يحصد. السلوك اللي عنده دخلت كلها على بعضها. مخه بقى ففاه وجزمته بقت في دماغه.